if I tell you Santifoni wo fu papa o hebe scout I na prepare so timi flight from a Germany ko pie mo Ghana eko ka conference ne ho eno keke e ma hunu senior esem no enso etimi akodro you know omo mutimi join here the conference ne e wo eye Kumasi no eye Asante Youth Conference no otum se hit no ana eba do ano edin na before ebebo ewrem na me gina this platform so enso asre se empedinfo a wo mutimi di eye conference na nim nyina munu aken few hours ago be the video bi enso eba abonti na de meka ne say out of pains I spoke out of pains deep pains say na me dot menuanom yi na me feel say menuanom adai empedinfo bebre e support omo di machi omo boa emo menuanom mabunu no mu na me hia mo se mu so me mu. And when I feel the absence of you people I got into deep pains. Omega a ken but who followers a man for show videos pa enye just that followers na make ho asem emom the grounds menuanom be yi do akere me ehun se bebre ye bi amani so mu nyina mo pa yi. And I'm glad and grateful how you all came out with videos, you know, defending me many sopa but ko pie mu wa Asantema ma yo ko kase a friend no Asantema Youth me feel say ne edru no na me hia wo mu yi pa. When I began to feel their absence no kre munu aken eham ye di me repeat say out of pains I spoke but in deep regret I apologize to the Asantema Youth. When you say munu aken bi do mu nyina dodo etimfum so biara efri me kase mu ba ye bia mo fan chebe out of pains I spoke but in deep regrets I apologize to you all. Abraham kasa bebre na menjo mrem ye mu mrem na ye nkohe ye sema epie free ye Asantema Youth Conference as Abraham no kasa di enu ne di atese e internet ne Santefo ne bu afu yi papa Santin pen papa Santin pen dede na em say onuma trust dia sebio obi asem fata asem bia fina no ba na oka cha Asantema me ndame pesa mama fu bi Asantema enye kuro kitwa enye nipa kitwa na me pesa mama amafo ye clear in the Friday apart from Santehene why not nipa mbako million somo o Ghana the maka nyina akira Santefo nyina say some obi omumbrem no a omumbrem ahemfo na say omumbrem omahemfo na makwa ne di Santehene atem omahemfo asum Santehene Santehene bebi ati omo bi didi anopa wi anyumbre omo na makwa ne di Santehene atem senyo mu a nobody obi no betime di Santehene atem yeah sebi wo wafa ofie hwe woti wa ye du mam no papa to hwe bufu ayaw na wo ma obebi te se didi anopa wi anyumbre no wate se yakana se no wato no aka se gugu otu no wasere na bi freedom ahene enyina munyam no begu ase munu mam ko busa techi mahene me na me say mun ko busa techi mahene ono de nyam mirika officer wo ku na de ba no papa acho yewra tuwaru woni fie aba ye kwankwasa ekosie nkwasa yewra tuwaru no fie wontumi anya hwe efe na opacho ni mami ne pa yewra cho kunu ma de yewra ye waso bi e car boot eyi sika ade man mimbo sika ne di oyo sanso de car atato o yale beda ha no onya yare sabia onya jefo Santehene ko ho Santehene ko 1 day 2 days no asole akasa o da ho be 1 month otumi ka se so kontumi no me na meka ne plane fa Santehene ko na ju 1 adechi anopo 6 no afanso ni wama ni koko anom o je tumi ebi sibi tino e Santehene o ikakraka osumbo so nsumbo mama osumbo maye yene Santehene wo ye Santehene wo anya hwe anya na esa amafa ye twa abra yembo ya abra yemba kra anya me na me first zongo ni support Santehene wo me ma me na na munya ba support zongo fo nya support Santehene fe Santehene fra abrochi ba ni padodo a na airport o me ya Santefo ntafo nko a ye wo krom ha ye wo sabu zongo ya awunaga ye wo mozongo ye wo Fantinu town ye wo Asafo Accra town yo kwada so the bia bi wo ha o fori ko stadium fe Santehene wa na di zongo didi atu maso sports stadium baba ya so sports stadium di papa we mo pede na mo pe sebio ai famu di Santehene chi mo na mo mekwa me di Santehene atam koke mo ma papa no nya hu amanya mo di papa da chi
Mo papa no nyehu. To be friendly akasisem go do yes. Yeah. Senya sir, one kasa dey be pum ase other side. One kasa, mo musum santin na mo gure ni masiwie no. One kasa dey be pum ase other side. From Monday ekoi. One so sum santin hene, one ma obebi te, one ma aduane di, one ma nsuo no. Sa wo tese ye di na tema so digina. So digina. Ni endi wochi. So what to the engineer near the chair, would have better born first and say, yeah, if I say me catch on, me be do a minko. Obi or child be two a young people on your bema. Yeah, Satino Cobedia. Only in question for your Cobedia. So your bema. Try and see. I mean, when the baby say, why music come at you? Almost a young and I'm for high for me at the on your bema. So we are Bema. A year for Cabin Mumas, not just Yana for Caponcano. Yes, I do. We are Bema Kumasias Waka, you were about 10 hours. From Comunada. The almost Kumasi was so. Into a Bema Jack, plain out the corner, who draw an house, make for Kumas was one of our who pay what, Sunai, who can't offer play concline. Wash your breath. Who gets what you mean now? Who gets it? It's what they are now. We are who don't know since I want to know Osa. It's the end of our yes, sir. May catch time for this anti in the chin. Almost solid, not something interesting. And you got so much something as solid. Penny or your penny. Papa will come in body. I figure so. On that card, I want to see here. Can nobody observe it something at them. Nobody. Obi enu ba obi wo obi no atete obi no onyina ba the same thing na ye to aso ya catch omo di atem nle anya on first na ndi second kwala no ama o tete amba o fia ka on ba kwatin be pacho nti ni da ho na wo de yesa wo di panya atem wi aso be pacho oni da ho nti ko ni ba so de sai be pacho mu ntu ma me nda na wo de wo di usas no ba no ko tu di na tem sam o ba no tu di na tem ade na wo ye ka wo se enye wo ni page na ho wo nam tena enye obi na 10 santin obi 2 santin na se nti ade na mo ye no njai amanyi na mudi santin hire chi no sama so le agina wo ne be sole buso ya wo ma papa no nya hu ya wo ja papa ne tra kwa se pin no o ka se ni ha na mo tu o hwe no ade so bu ya ma hene wani mo nya mo ye pe ade na mo ye sa enti engu aseba na bose mugu sante hene asam ho atomo ntumi kura mu nani masim de mu ye nyamoto mu twa wote mo so mo som na pa wi ade nyumbre enti ade we mfa so be na wo so munja omo mo sa sante hene din mu wi a mo wi na mo din to sase sante hene se obi se sante nka hwe wo ye wa nyina o ni ade ni pa hwe na to wo hwe no ya me wone na afufo no me se na me wone o ade na mo ye no o munja ya anya so mo na be sate to mo de nyom na tikumasi a mo na be taki o mo ankasa ansa na ya traklasi ya trako munja papa no ya dina tema mo na Ethiopia bonte me wo di papa tema me ntema me odi sante atema ade a meye no poison odi sante atema sa poison no wifa poison no wifa poison no wai o cha sante mu a ni an for 40 wo no poison be di sante atema just like no ko wo ba go to be go the one say na me what to be go yes on jakumasi won on jama o ja oko opon poison o jakumasi ama e oko yeah kuro ni urade a what to di na atema de o so ntinu ntire de ko baby yeah ti ya catch them up and for phone am hin no mo so sante hin no from under Friday koi mun take mu decision so mo take mu decision am kasa ye be face mu ankasa boot babu as e film so kwa say dam ye board fiase de kwa bonte o so me say dam ye board fiase and ye be board dam wo fie me de kwa bonte no so start wo fie na o de aba bonte ti ye wone mo ye nanse ya ye nya ne ti ya say ye nya baako a wo ya santini maame sunyan nkofo bi do mo nsa akeka no omapo no e wo ye sunyan police ni gina ho yewra IGP dampare ye mpese ye be hya ase na makwa akwa se asantefo no o maka mo
se kuku na njaya keka no so enjai yamu bi ya won kofo awodo a onso me we sekan so mo ya mema ya Ghana omombra yenya ken eya oba a efra no oba fun fita a ono ote eya onua TV wose ono ken no ekwan bia so ode ne befa so oni ba bi ote oni ba bia ne maame ene ne papa ete ye ka kire ne se yenya ken ne maame ne wafa enkwa nkosi eya ne kraman a owo mfie se ne more kura ebu a ye ne obi ka etini ye be sira Ghana panifo se kuku na njaya kika no so enjai ya maame amobu no ewo ye sunyan no won kan hu se ye wo sunyan station ewo Kumase ye wo Doma station so ewo Kumase ye mpese ye beka se asantefo no omaka mo eti muntumofo ye so betu ye ho enche ebra media general asamo no ekoso no ye hu sa baba wa jezi baby te so a won sem fata wonu nanya kukoduro sabi kan sem hunu etu ye ni aba akoso se ye nua no ye friend ken 1 na ken 1 KGH na wonu sa ba ya so no basa bi no tisa media general TV no so no wonu no de ken address amankrofo address odi wa brochire amankrofo ya sankrofo no be kwa hwe ken no makwa attack no so mu di bibi na ekoma no sadie be o na sa wo aba no te Ghana ha tretin obi ono no ye na djuma won kan wo enya oboni bia yes send this message to that abaya no te say media general on say ena ye ka say sakin Ghana ni nompe ne nsa ne nan emponi tirinyi anana busuani o Ghana ha asem bi to omu a ye ni samo na guti oba na wote ho no e wo bi ka we will hold her responsible for her statement what threaten yenua a o meka wo o medi watem o me ye obibia because all can santisem or da santimai or kan kuromu asem nti wo threaten the address man professor mkwende o mu kwacha na de ano mkwende dey at TV so kasansem hunu no nti sabaya no we are sending a warning to her na ye ka tell say should anything happen to Ken Ghana we would hold her responsible and now obi a we asante blogger asantini bia kwala bia o social media and mainstream media a wono de all defending the my asanteman na mo say ayamo hiya mabufunti wo be sori ati asa nipa kro no ya ni mu wo bi kapa. You are going to be busy in this country. The time of silence is over. And our patience is not endless. Our patience has a destination. And this is the destination of our patience. Yabetu am de amubeye bia na yebeye bia tiamo. Muka yebeka, mudi si yebeka, mudi ba yebebu, mujaya yesu yebeja. Na yesandi asemwe de ama National Media Commission. Sabi asanteman kwala say ne beka asasem we akianimo ka demonstrations akase a mobaye won kan ne Ghana hanya asem tutwa ada na managuchi timu TV so e ka sansem na Media Commission muntimi ka ho hwe Peace Council muntimi ka ho hwe National House of Chiefs antimi ka ho hwe na santini ne ko kan de a mobahia ho asem ababa beka mon kan de a na mbara amana kwaso a yansu ebehia no yansu ebeba ne abeko na yeba beko na samo baba so anu a ni a kire mo se matena fie ama nkwala awenanka mo sanankarefo di. So this is a message to them. Yeah. A chow pants se before. A chow pants sabone. Sabi. Wo kra won sam fata. Wo akwatre TV so to asama ne santehin. Ah wo. Me papa boy sam kra cheo. Me kra man kwa wo fa so cheo. Na me ni aba ne sa ba ya na. Ka me ton 50 pesos. Ade na kwoto nya ado aye aduane ama me mpre kwa adi. Saba na oti TV no ni hu ni faso mi nuem mi ni aba no na kama ton na manko aso nko so ni su ni faso wo betre TV so abe pacho na sabi TV so na
can some TV na kasa kire no womra na ye kwa penny yes womra me pacha o efise huhum aniema beto no ene na busuafo ne na sefo no ebi ma ada enti a top ane de ontimi ntra ba bi ntu nsama ne nananom womra menhia wabra onfata so oba hampo no womra me pa nananom temetwetwanyan emetwetwa sika emetwa tutunsa na nananom hwe sa bosom ene nananom ni nsuo e de beche no a na top ane de enyi ntu sisi a womra to ya nananom pe asumdwe na ya nanade sabi ya nananom enka nkire se kokoko the media general this is the message I hear sentiment you today ye ka edi a kire wo mu se o ma so ma fofra enye o mu kwa ni TV atwa manhia ayeyeye se wo mu a na sabi ni me wadi mi papa atem na ade che me wo so ncha kire ba mi papa fi abeto na me hwa na ka wo ncha kire ni nyina to agu me tietia so ma nkokwa di enti media general ni TV3 no mu nuanom nyina o mu di sabi manhia atem no enne so be so mu ni manhia enya nkutahudie pa omu mredwa to a mu odin na nananom ne abosom fa ncho man sa na yen yehu se nanam de ache omu a yensu agya de agensa ahapa de omu ntuomu nansi hada yenim se nananom hu omu abi a obeka se bunyai na ye be se kire apam wo mu aburu wo mu apam wo afiri menhia fie ha sei ye wo mrantie o ye wo mrantie wo Ghana ha asantefo mrantie a ye betimi no omu de asi ani eti so omu so me pa cha wo de a ye be hwe kwan be fa so ye bibi o menhia ha omudo omu camera ba be fa na menhia ya de no ntimi a mebi o TV no ha kwa ne be hu wa ne be hu enti omu ti won so a omu tete Asantema UK no so no omu nso ye ka bi kire omu na me nua no ma santefo a omu tete kuo Asantema associations ene omu mabobom hene e wo Europe ni America ni ade no mesremo senkayen na sa enkurasefo no miensa akwaba kwa yusu anafunu batu se preko ene kwasempanyi bi ono zo sori a wote kurase wo hu grass dent wo ko hu ohwa na ye ne se wo hu ade bi en wanwa no senyen na sa nkrofo wei ye no mo ha komajai dada komitimi nye e de to wodike wote me bakumase biem wontimi me bakumase biem wadwane ye twanasu ka omajai enti sabi sa wote wo sa wo na ya America Asantefo hene una ye Spain Asantefo hene Italy Asantefo hene Holland Germany London Belgium wani na sabi ura o ti Asantema asukwa ne ma wonsam fata edna nimu ye fom na woto obehwe no a sabi na kente na wufra no kra no emfaso ani so mo report wo mo ma sabi abrofo no hunu se sei ni sei no mo ko omo insight nkofo tribal war eno be so mo de ba o man nim na ye nchechi wo mo ntumu America ho na motena ho ne ho na ye ne nya dai ye timi ntwa nsuo ma ho mo na mo ho mo no mo fansie ni na ye mo ha de ye betimu wo mo na ye timu wo mo sukura dada nti wo mo nyina wo ho osoro ga wo hini fa beto TikTok Twitter YouTube na tonyo fafa se wa anye na Asantefo ye posu ye hini otumfo ye sum wa ewu a munya dede enkrani bese wose femodi Ghana constitution obi mechire me se ukokasa wo ya Asantini a watomra oba fefe se wo ya Asantini a ukokasa wo ya France ni wo ya Asantini se wo ya nkrani a ukokasa wo ya nkrani wo ya kwawni a yo kwawfo ho fe ukokasa wo ya kwawni wo awurade me wa cross ya Fantini wo ho fe ukoba bia wo se ya Fantini na wo de umfante ho akwa wo because education kura no e starting Fantini eni bie starting Fantini e se wo ya Fantini na wo de hu sie se wo fere se wo ya Fantini a na ye se wo ma Fantini a den akofom edi ye de ye Asantefo ye di Asante some ho akwa yo ehe fo ni Asantefo ye nipa bi a be 500 years ago na obia titini kuro ofeso kumawu kwa kumase ni afre kwa aman de obia titini ba bi na omo hye denkyirafo omo so denkyira na niam a wo mo famu no ena omo se ye beka ye ho abom na nka bomu no ena ma ye kwanya di se Asantefo ena kasa ho fa so nti abeye Asante akanfo se praye wo hoyi wuyi ba ko a ebu wo ka bom a emu edi san kwofo ka wo ho bomu ena omunya apam ema omu ye ntu enti ama wo mo hoden omu osika Ghana ha ye population of 32 million Asantefo nko ye almost 9 million of the population
Ghana ha me say opa ya rese say ofa asika 400 a obenya Asante 440 Asante 4 enam akokoduro ene adwumaden ti no Asante ni a won secret so adem da ebetumi abia adwuma fo obi oye professor no aye the chief executive officer eya akokoduro eye ne den saa ne de wo ye ye nananom saa no ye Asante no da gomba fo ka ho mosi fo ka ho wangra fo ka ho enkran fo ka ho ayigwe fo ka ho enfante fo ka ho ko ukra de se nansi an ye nuanu ko firi mampon eno mkodi ko traps ni nyina bi ka ho me si Asante no kwa se nya abrofo eno mkalenti an ke de abrofo baba be Asante because ye pedom ozo oba kumasi a ye won angrakata ye mo si zongo manhia ya me no me regire wo mo to manhia ho achia nyina wo ye zongo fo Asante fo nya ne ewura ne te yo ye tete Ashton crop from ni ade manhia no ye ewura ne ye nuanu mo si fo ne ye no bia ti aso bi so won man panin ko fo apreso ko fo si Kumasi Sports Stadium eno si Accra Sports Stadium eno nemu Accra Sports Stadium se wo de ato wo hini jan ye nya ye nuanu mo nkranfo enkranfo kra so de o me ye kuapem fo no ma ye ni baba ko ma tena che o mo se wo hini jan o nya nkrani enti somebody na si ho na ya Accra Sports o hini jan sports o mo tu Kumasi ye friend say nya baba ya Sports Kumasi Sports Stadium Accra ya wonu on film ko ya Asante ni say wo wonu oba stadium na ya baba ya Sports Asante ni bi anka be o te da be jo senka ya Asante fu ne kotu baba ya la ayi fi o kan say onya Asante ni anka be say ye Asante fu ho wotan ye ya Asante fu ye nya da bomba fu ye nya achimfu ye nya mfante fu ye ya Asante fu enti da bia e be me ya Asante sam e ho ahia Onia TV for woman nyansa. Si asoma make. The entire makers Onia TV for woman nyansa say. Ababa wana yesi a friend Monyaguchi. Oya program ni we no akọ grant interview. O se ono on twi kasa ti o. Monyaguchi na eka opa we am the best no. O se ono twi kasa no. On ti. E din na me si Onia FM for se woman nyansa. Onipa no se won twi kasa. Ade na mo command twi program. Mo bubu adam munim nyansa onipa no ontitwi tie o asoma ye ka mo jani o program na twi kasa na mo ka twi kasa na ya kan kasa Asante ye twi atim ye twi emfanti ye twi akuafum ye twi ebunu ye twi eti nipa nse mi ntitwi kasa program no so amodi ama no ye twi ya kan kasa ana onti ana omo hihye ho kofa sa apue pokua denden no wakodi pokua akura so ahame wakoye Friday ni kura so ahame because me ye fia dani so ye obawo so ye bemo no omo se da hihye ho se ye pu obi amu adi Asante fo atem ye pu se ti Asante nti wo obeya wanim denden se be wo bra na wani nso ade be kasa ti Asante ana wo tifri se wo hwe ya ye nua ba no kasa no emema mienu ana ma ono ka ho ama mienu on se obie nu ho timi kasa ga ni se baby a wo kono e hot omo nyina hwe no omo hihye ho Itibususu se omo ahihye ay oh ya ade a Onia FM fo hihye ho se ye pu obi am wakasa ti Asante fo because omo di omo hine edwa ayasom omo nya ntehwe e se ifiri na kro so opim so okọ ba bia Asante omo ya besere obi anto no so na ye mo ye wura ti dom ye ni ye wura nkọ ba bibia obekọ bia na nye omo ya adai obi so ya Asante ni wo ya bunu ni a wo so se me ya bunu ni wo ya nkrani a wo so se me ya nkrani hwe Asante ma UK ya won nkofo bi wo buna omo tete Asante ma UK hwe ye nua King Ghana a wo Germany hwe se se timi tena radio ni se nipa no wanya Asante ni o wanya atini nipa ni ye pepeni na nipa no wona tete sa wo tete no Onia TV for se munim nyansa sa bia na awuraba ni ye no se ene nyame apata na abrante Onia King Ghana no bibitu no a mu na maye ala na mobie station na mo ma obi account program na wo se on tv na mo ma na house program ala na mo fa de drum kasa wo ya da kati ni mo ma da kati kasa wo ya ngrani mo ma na program wo ya kusasi ni mo ma na kusasi program wo ya igbani mo ma na igbe program na mo kwa kwa ma no twi kasa program no wo ko invite obi mo ma be didi Asante hinata
Yewura yasum na ewu. Ese doma hene enso timi je ne de Twili Jonas je ne de Kevin Taylor je ne de obi biara o kaseti asante eni onua TV wo mu nso je wo mu de wona guti ene ye fia pokua kra de wo mu nsem no kra de se de totobo wo mu no na esinja we ni nsem edi ehine wo na internet bedi di nsem a ekoso ewa hinsem bia ewo Ghana ye mensabe so mu bia me beba yesusu ho se wosi edi ho nkoma mu ne mu nua ken me papa mu ama nyante ase se wosi ejai ema mo hwe nso ye jai ema mo hwe ina ne papa mu si ebebo abakwasem ho ban na eba dote dia obi ankoto dote ensu engu obi ani ema bakwasem no mu no kora no enso enkoyera. As I repeat be in pains I spoke, but in deep regrets I apologize to Eddie Asantema youth. Me akeni on fan cheme pa yi ni mu bedi nkra e be se share on our next video makramo Ken1 oh boy Juma we Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic. So you see commentary news in the bar, so you see commentary for home so good. Keep on going. And the Ostar also the Ebema other tribe a follow uni sorted India terminate that's how becano. It's so painful. I know shit. I don't know say commentary like or you as a presenter, sports presenter that they are and we name maybe I also strength free but it's all good. Oh yeah, dear. Ken1 modern. Ken1 will try pa.